Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Evo danas ćemo ići u Samobor na jedan poligon se provozat sa E36. On je spreman. Idemo po kotače. Hoćemo uzeti kotače na kojima ćemo se voziti. Prazni su skroz. Morat ćemo napumpat gume. I evo idem si pumpat kotače i shvatim da je ventil trgan i sad moram paliti mašinu i sve da promijenim ventil. Evo, uspio sam ventil promijeniti, čekam sad labija i krećemo onda lagano prema lokaciji. E36. Evo, došli smo. Kaj ti veliš labi? A ništa, evo, gledamo. Jel ti sviđa? Okej. Ne izgleda loše. Da. Mile je stroj. Sve očarafljuje. Ovo je na dvojki. Na četvorki ubija. Fino će popuniti tu rupicu. Kaj imaš otvoren dio? A dobro, to je M54, to ne jebe, jel otvoren za otvoren. Za labinota grijeh je. Grijeće si čovjek. Evo, namontirali smo gume. Mislim, Marko je namontirao. Ja sam gledao. Dobar.
Evo, par krugova zadnje gume su nestale. I meni labio. Uvijek je tak. Da smo znali, ponijele bi više guma. Nema puta da to nismo rekli, jel da? Da. Inače fora je ono, prva, druga, sve. Malo druga, pa malo vratiš u prvu. Malo na brenzu i ide. Jel tak, Perki? Ma, kren tak. Pa to još ide jebot. Samo ćemo je okrenuti i malo porezati cikcangama žice i ići će to još. I ovo, narezat malo ripnu, a? Pa, to će biti slik za prednji kraj. Aha, o super ono. Koji, 3,80 a? Da, Mekano vidit ćemo šta ćemo napisati. Šta bude, bude. Džabe sam pravo auto. Možeš na rok? Njima je smiješno, eto. Evo, to bi bilo to od današnjeg videa. Ako vam se svidio video, like i subscribe. To je bio naš prvi put na Racing Playgroundu Croatia. Hvala dečkima što su nas pozvali prve da dođemo. Poligon je super. Drago nam je što imamo nešto tako gdje ćemo moći trenirati. Stavit ću dole u opis Instagram profila Racing Playgrounda Croatia. Koga interesira možete se javiti dečkima ako želite voziti. 28. će biti prvi event, tako da nadamo se da ćete doći u što većem broju. Staza je već sad preuređena, još se uređuje. Puno drugčije će biti nego što ste to sad vidjeli. Tako da smo povodom toga odlučili složiti auto s kojim ćemo se tamo voziti. Biće basic setup, ništa posebno, znači ono osnovno što treba za nekakav drift. I vidimo se u sljedećim videima. Stay tuned! Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. Gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Znači,